Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman di atas Anda dimatikan. Pastikan kembali perangkat elektronik termasuk telepon genggam tetap Anda nonaktifkan sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu penumpang kami yang memiliki penerbangan lanjutan bersama Pelita Air dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat dengan menunjukkan boarding pass lanjutan Anda untuk proses verifikasi. Bapak dan Ibu penumpang kami yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi dan sabuk pengaman bayi, pastikan kembali Anda telah meninggalkan kedua alat tersebut di atas kursi sebelum Anda meninggalkan pesawat ini. Kami berhasil terbang bersama Anda dan dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih terbang bersama Pelita Air, bagian dari Pertamina. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang. Please remain seated until the fasten seatbelt sign is on. Please do not activate your mobile phone until you arrive home. To all passengers who have a flight connection with Pelita Air are requested to consult cargo service staff at the transport service desk and ensure boarding passport verification. To all passengers who have received distribution of infant life as an infant seatbelt are kindly asked to leave both items on the seat before you leave